Jauh-jauh tu sa kajam-jaman na makajina na sulibat. Saka tu sa kajam-jaman aurja supui na kai no cemas. Imajai tua hipuraya suratan. Imajai tua tapuru katu ita kayan. Imajai tua tu sapuru katu ciroa karan. Pacu cira puru katu ita karan. 希伯来书11章23节到31节。拜 masa saruan tua cemas nua matalalak ni mosi sa ilai di maju a kemasi tua pinualakan a tiro a ilas ayat tua ka patsunan paramu a kinangwa au inika na markut dia maju tua pajajekat tenua huangti ka meacanga di mosi masa saruan a siniraing tuasan alaken no ada ka babayan no huangti na paka tanangwa tua kisah selang tua piniri no cemas a taala-alam a serapai inika na salinga tua paramu a mangwaan tua pasari-sariu azwa sam paaterengan a masati kirisitu taparawat sanan tua sauzayan i iti putu aya kinemenem aya tua na kinemenem sakamaya tazwa uri si pakareva tai maju no cemas no tai veril masa saruan ni mosi a sinivai ka kemasi iti putu saka inika na markut tua kinamali no huangti aya tua na kika kezeng a varong a maro pacucu nanga tua zwa inika mapacucu na cemas masa saruan tua cemas a sini penetet ni maju tua a sika parisilisian tua linagara-gawan sa pajajekat tua jemamu ta paling mavana inika si ecian tua marka dala vuru-vurungan ala kenua Israel cau-cau nazwa ru eci-eci sa sekaulan i taribavau na cemas masa saruan nua Israel cau-cau sivara nia maju semariva tua zwa pinaka ujijil lavek maro jemava-java sanga tua na metat kajunangan au as iti putu da pasorai aya mano rauben noa zalum sa ka urip masa saruan noa Israel cau-cau ka sipaka pitu kiparingul tua inalan noa se iriku maipu vendiu masa saruan ni raha rupa beli-beli tua kina cawa-cawan ni maju babayan inika sini se kian ecin tua zwa inika na ki parain ta cemas sikata alan ayat tua na masih kilibak pasejaru tua zwa na mance zam pu ejil tua kajunangan aichu kai noa cemas tu cua kajam-jaman asini pupatarvan in cesin masa saruan naya masa saruan摩西的信心表现在与他的眼光注视着将来的场事。摩西虽有埃及公主之子的地位，但是此身份享受的一切待遇却是从埃及人压迫他的同胞而来。所以摩西因着信心拒绝再被称为埃及公子之子。摩西把他和上帝子民同受苦当作为弥赛亚受凌辱，因为摩西与基督一样，都不愿在罪恶中享受欢乐。
摩西没有把他的注意力放在目前的苦难和凌辱，而是注目于将来的奖赏。这奖赏是从上帝而来，是摩西与上帝的子民认同而受苦所得的奖赏。正如以色列族长们所渴慕的，都是在天上更美好的家乡。因此，摩西所盼望的奖赏，至终也是得以在那座有根基的上帝诚意中与他相交。基督的福音始终是穷乏人、受苦者和受压迫者的福音。马槽、野地的牧羊人、木匠家庭，都预表弥赛亚降临世界所要传达的福音。从主耶稣所说财主与拉撒路的比喻、山羊与绵羊的比喻，可发现如何善待我们周遭的边缘人，同理贫穷者，正是在实践爱人如己这个重要诫命。主邀请所有边缘人进到他永恒的应许里，也向贪爱世界的人说话，要放弃追求属世享乐和踩着别人头顶往上爬的价值观，反而要背起十字架，追求永恒属天的价值。在追思礼拜中，常常会听到一首歌《相约在主里》。由于这首歌很常出现在告别诗当中，因此有些人很忌讳在平时唱这首歌。事实上，我们不应该忌讳，反而更要在平常的时候唱。告别礼拜的意义可能跟我们想的正好相反，不是忧愁，而是永生上帝要来灭绝死亡，把人带进复活的永恒荣耀里。相约在主里的作者创作这首诗歌，并不是为了让我们在告别礼拜时唱。作者写作的背景是朋友之间要告别的依依不舍。作者因为不知何时才能再见到这些曾经互相陪伴、扶持、鼓励与彼此相爱的基督徒朋友，想到和这些朋友离别后，或许此生就再也见不到面了，不禁感到忧愁。就在他难过的时候，圣灵感动他，于是写下这首歌。在告别礼拜的场景，离别的心情也是一样。所以很多基督徒朋友和家人喜欢在告别礼拜中唱这首歌。我们确实有一个永恒的盼望，就是相约在主里。每当我听到这首歌，常忍不住眼泪。但比起离别的感伤，更多的是有在主里再次重逢的盼望。Sinaya tutso kadaman-daman masasaruan naya. Sa tutso asin apuro akai imazay toa dusapuro katu unmakaran. Azwa sam paateranganan masa tikirisitu taparawat sanan toa sauzayan iti pudu. Aya kinumnem. Aya toa na kinumnem sakamaya toa zwa uri si pakarwa temadu nuat semas nu tevri. Aicu kai nuat semas. Sakatijen tu suaka zaman-zaman atasi nupu. Takinarwa la kai nuat semas. Masa saruan naya. Masa saruan ni Moshi. Masa saruan ni Laha. Masaru jamaju ta ini kapat na mapatutsun semas. Sakatijen na meotan. Na kwenu katina kemasaruan tuata semas. Aicu ata kisah mula-mula. Aicu ata kisah mula-mula tuata semat yau. Ini kamavan ata kini kacawan ata kinalidilan. Ata sinilengan tuata warung. Mavan ata kisah mula tuamana parata patara semat yau tuata saruan. Kumalia nama tainu ata sisrapai ata kipaura. Amin at semasa ta kisah mula-mula intayau. Mananga mavanay siya tevrivulila mangwaan naman ata kipakikiman tayau. Mavana imazay terivavaw amana kakavrian tayau amangwaan tayau. Sakatitin dikikita nasi
应该加根本上努马带努少女努掉，拉过阿米那加基巴来，阿米那加马沙罗多什么，mana rima kaya cina na selawak tua mana gemau kau tua sini sesama waan tua semas nekano rica karukuti nuna masal cina pauli tua semas ayat tua izuanga ta ginau gawa mangwaan ni cari vavau nu ayaya cina kinum manari mas kaya cina kisavi tua mana kisamula tua ta semas tua mana ta saruan sakati cina mapulat latina na semaveri tua ta jujika ta yau sata vaika kijajaran vaika remain vaika kiparai tua mana ta semasa ya pasamara wa popupi suri canuci nama polat latina na kemelang aminata kemasaran aminata kemasaran manaru itu apa sugan imazai tua ta kini katsawan saka latina na kisamula latina na kipakikim tua mana ta puzangaran imazai tua sinerengan nua ta semas masa saruan aminata masaro penaulidan aminata penasitana masaro aminata kiparain tua ta semas alaitu tua mana varung akiparain tua ma varung akinuman nua semas sakata kemasaruan masarutin tua ini nakata patsunan azwan mana penaulidan na masaro latinana masidua tua ta saruan latinana makaya na kipas ikan tua ta kini avan tua ta semas saka maya markut ayat semas apa semarau janiti ayat tua tara matsufungtin imazai tua pinadere nua ta semasa mangwaan apa rorotanga apu zangaran ayat pasamarau janti na papupisur tutsua ka jama-jaman sa tutsu asini pakine menemencanutim 我是否以信心的眼光看见眼前的苦难中有上帝预备的奖赏，并以行动回应他的呼召。Sinaya tusoka zaman-zaman arutaki galui na kinumnam latina na gamalo kinumnam ayakana pasamarao ka inuri。亲爱的天父，虽然我的眼睛看不见你，我仍要寻求你的旨意成就在我身上，好让我以信心顺服你，经历你的奇妙作为。奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu soka jam-jaman nama katina misa selang kilaroy to akay no semas lata pinaana latina na kemasaran na panaulidan to ta semas mana mavana ta sipakikiman to mana ta puzangaran no tevrivril ayaya pasamaraw tantin tu soka jam-jaman para makanu izoy ni kana malungwa ako sinupuan lamun na pazakatanga ayakana pasamaraw sa kamali-mali latina na suleva tutsua ta ini adavam taja pingan